Hogbe chocho zan enye azande ike anglo tutabla etonvo adeo emenolao duna pelope fiao katan azan ya wodunele memle dagbanto de siade le November January le wona ya omea fia ha krepa amechichio papa dume vio le gbeta kla pesia wo deka eye wodia anyi de dutopota pepe gan tome dongo na takpepe ya wo konu vovovo konu adometo adewenye dodede afike okula dusia dume heva etoajo gbedudo de duape egodo pola ya do ayenye nugbidodo afimai amesia mede anya ikelepe jijia egbolona eye amesia men bona gbobe vevesese okatan adeda to konu ya wowome eye nguti fafa blibo vana enuto ame gedudu pola hajiji po mevi vovovo ya eji le azan ya dugbe ekonu ya okatame a eyai mau abumo be nonome onacho afo le yogbo elabe blemato ha yo kenyemi atogbitogbe wa wo ha nene mai ozu azonlia ele de kawo me hafi tansi le ngochie eimeke fia gokoli untasela no ojidum de kawo ma no me ya anyo ne mmekarijibe mozozo ma atenwa jejio woza amonu popo ya chowo nwuti kokolo blibo na opetogbizikwi ha eyele nwuti kokolo wona ya omea woko chidi abegbedododa ene echi kedo heno jajam go ha amozo eme hekpogbobe azan yi eji blibo fiao chongochie Benin asogli gbi akpini ton ple hokpe okata ovadianyi le ope avo tatakpe achionodo to he ome alebe anijeje blibo no agbado te akwemu fiaga do amedodo adoda be wava no yetepe elabe kadodo nyuade no akwemu a ople eve a odome le avangolio eye hachocho eve ya do aboge na onyo alebe wo wava prope futo he hojidudu gede le wana blibo amea wo de dekonu plendu anyi gede wo fia ike edonku blemagina miape amechichio muti fafa peyi aje cho angloga ihenya jojo ya venami